La Jirpolo, la Cortelo, la Puala. Hai guys, kami pernah lalu stay di yang proses kenapa terjadi shortcut lah ya kayak di mana jalan lah ya lain kapur tang ya di tambam lo guys udah ada besar itu dia mana di non kita lo lah yuk jadi guys nama short lo tadi kehilangan baju tipe di sini kan lo tapi gue lah jadi long YouTube channel kehilang berak recording dia kemana sana dan atau kan ada kalian orang harus tadi dan ini YouTube vlog kami lang YouTube ini lo jadi kita nih kan ada besar itu ada besar itu long head di line 0 point long head ada besar itu orang jadi half jan lah ya half jan itu jadi half jan rute dan half jan aja. Finally guys na half jan pen di fu pen shortcut bang pera to wara di nang le alo yo no ne half jan pen ay to wara di main road anang le alo yo no ne di 4-way lại không ăn lót lại nếp tiền ở trong rồi lại không ăn lót lagi di nang ke 6 kilometer ini tidak dalam tempat deh 5 kilometer batu lang dapat oh tak kenapa lah Yo guys na di Jirpo hana chong hong yo Jirpo hana chong hong yo la korte ram pan yo ho la korte bai pen yo ha di pu pe no na kang sam yin bo plo yo laga boss laga dilai do her bang la prang prang ai dilai don ri ga no Jirpo hana chong hong yo adam sare dun ji tak dilai hawar tu yo guys nang ga di kita pa yo la ma kang hong yu la pan yo la pan kang hong se te lo yo nang ne dam pa yo tak pen par pa badam atam sarun ji yo bangat thom yo la kote lo la ne hai la ga di la don lo yo galang di la don la ga la yo ye bang bes don ne ga la di la don la bang dom na don ta dari ne nang ji ko hai badam sarun ji pa lo yo Para to mesa nga dilai pwede na yun tapi pintu nang bisa deh jadi guys kan berarti ada besar emang dia ya ada besar finally Tayo na pinang dala.
Lok menang kumai mah. Bukti nang kau ni lah. Kap sekarang nombor di map ni nang nombor kita lu hendak ke map. La jirpolo la korte lo la pualang korte asar bura asar pitum adam asar diga man ko adam sadam na Lenghem kita. lenghem nan banda rong piham lo jola la yo adam asar tane la pu jirpo korte hem boss lo la yo to mani ya to San ninja Thailand na ninja laban nila. yo la sepo ke bisi lo bana la sepo ke bisi lo dak rong piham don laga Panel guys nama hadi adam masalah pen judulnya penon hadi sedang tu nah minggu penon habjan dulu itu jadi guys peni adam sah tu na vlog selepas gang pening lo katu pena domi thak ne ceng peni jo nangal lo practice pen No, pen soalnya lo mak. live subscribe Finally guys nama di fuang lit chalo yang thang aro na de adam sare do no vlogs ke la pam sidang toni lo katu pena domi thak ne karbom